Alright, iyi ni ijwi ry'ubumenyi TV nge ndi Juvenal Turki. Reka ntangire nshimira wowe wakanze subscribe ku ijwi ry'ubumenyi TV ndetse ndarikireho utarakanda subscribe, gukanda subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Yes, iri ni ijwi ry'ubumenyi TV rero tukaba tuje muri wa mwanya w'inkuru ziba ziri gucicikana ku binyamakuru bigiye bitandukanye. Abanyarwanda batari bakeya baba batuye mu gihugu hagati ndetse n'abatuye hanze yacyo, ubwo ndavuga abituriye mu mahanga, bamaze iminsi bibaza kukuba leta y'u Rwanda cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda RDF kiri kwinjiza urubyiruko mu nkeragutabara. Baribaza bati ese naho ibi byaba bihuriye n'umutekano muke mu karere u Rwanda ruherereyemo? Ese we waba wibaza icyo kibazo? Ese haba ruwumvishe yibaza kino kibazo? Ndakeka hari bamwe muri twe bagiye bumva abibaza ibyo bibazo, ndetse hari na bamwe muri twe turi gukurikirana iki kiganiro bagenda babyibaza, ariko nyamara ndagira ngo mbwire ngo wowe wari uri kwibaza ikibazo nk'icyo cyangwa se ukaba wari uzi uwibaza ikibazo nk'iki, uyu ni umwanya ngo asubizwe cyangwa se wowe ubwawe usubizwe. Nibyo rero tugiye kuba tuganiraho. Ese naho byaba bihuriye n'umutekano muke mu karere u Rwanda ruherereyemo kuba RDF iri kwinjiza urubyiruko mu nkeragutabara? Yes, nkwibutsa ko iri ni ijwi ry'ubumenyi TV, kanda subscribe twandike n'inkuru yacu. Yes, akaba ari inkuru rero dukesha ikinyamakuru Igihe. Ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda bwatangaje ko bwashyizeho uburyo bushobora gufasha urubyiruko rw'abanyarwanda rubyifuza kwinjira mu murimo w'igisirikare nk'inkeragutabara. Inkeragutabara ni umwe mu mitwe ine igize ingabo z'u Rwanda, ni nyuma y'ingabo zirwanira ku butaka, izirwanira mu kirere n'ingabo zishinzwe ubuzima. Uburyo bwo kwinjira mu nkeragutabara bwari busanzwe ni igihe umuntu yahoze ari umusirikare mu buryo buhoraho ariko akaba ageze mu myaka y'ikiruhuko cy'izabukuru. Iki gihe hagenwaga imyaka umuntu ashobora kumara akora nk'inkeragutabara akabona kujya mu kiruhuko cy'izabukuru. Nyamara kuri ubu si uko bimeze. Kuri ubu ingabo zashyizeho ubundi buryo bubiri bushobora gufasha ababyifuza kujya mu nkeragutabara. Ubwa mbere ni ubugenewe urubyiruko rubyifuza ariko rwujuje ibisabwa. Ubundi ni ubugenewe abantu bashobora kuba batari mu cyiciro cy'urubyiruko ariko bafite ubumenyi bwihariye. Aha rero urubyiruko ruzajya rwinjira mu nkeragutabara ariko ruri mu cyiciro cy'abashoboye kwitabazwa mu bikorwa by'igisirikare. Ku ikubitiro ingabo z'u Rwanda zahise zinashyira hanze itangazo rihamagarira urubyiruko rwifuza kwinjira mu nkeragutabara kwiyandikisha. Abazitabira bazajya bamara amezi 6 bahugurwa mu ishuri rya gisirikare rya Gabiro. Ni mu gihe kandi abarebwa n'iki cyemezo n'abarangije nibura amashuri yisumbuye kugeza ku bafite impamyabumenyi zitandukanye za kaminuza. Abarangije amashuri yisumbuye bagomba kuba batarengeje imyaka 25. Abarangije amashuri y'ubumenyingiro izwi nka IPRC bagomba kuba batarengeje imyaka 26 y'ubukuru. Ni mu gihe abafite impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza bagomba kuba batarengeje imyaka 28. Urubyiruko ruzasoza aya mahugurwa n'imyitozo ruzahabwa ipeti rya private nk'uko bisanzwe, kandi kuba ari mu ngabo mu buryo buhoraho niko bazaba bafashwe. Mu gihe kandi urubyiruko ruzajya ruzamurwa mu ntera hashingiwe ku bigenwa n'amategeko. Urubyiruko ruzinjira mu ngabo z'u Rwanda mu mutwe w'inkeragutabara ruzaba rufite amahirwe y'uko akazi gasanzwe rushobora kukabangikanya n'iyi mirimo ya gisirikare, rukaba rwayibangikanya n'imirimo ya gisivile dusanzwe rukora, kuko ruzajya rwitabira gusa imirimo ya gisirikare igihe bibaye ngombwa ko bakenerwa. Igihe ruri mu mirimo ya gisirikare ruzajya rugengwa n'amategeko ya gisirikare, nirusubira hanze rugengwa n'amategeko areba abasivile. Urubyiruko kandi igihe ruri mu mirimo ya gisirikare ruzajya ruhabwa umushahara n'ibindi bigenerwa abasirikare bari ku rwego rumwe nabo.
rero kuri cya kibazo twibazaga ese naho byaba bihuriye n'umutekano muke uri mu karere Rwanda ruherereyemo, oya ntaho rwose. Igisubizo ni naho bihuriye n'ikibazo cy'umutekano muke mu karere u Rwanda ruherereyemo. Mu rwego rwo gusobanura neza iki cyemezo, kuri uyu wa gatanu tariki ya 16 Kanama umwaka wa 2024, ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda bwagiranye ikiganiro n'itangazamakuru. Ni ikiganiro cyitabiriwe n'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Nado Rwivanga ndetse n'umuyobozi mukuru ushinzwe abakozi muri RDF Colonel Lambert Sendegeya. Colonel Lambert Sendegeya yavuze ko iki cyemezo kigamije guha amahirwe urubyiruko rwifuza gutanga umusanzu warwo mu kubungabunga umutekano w'igihugu ariko rutanyuze mu ngabo zihoraho. Yaragize ati, uyu ni Colonel Sendegeya Lambert, yaragize ati igitekerezo cy'inkeragutabara ntabwo ari gishya mu muryango nyarwanda, ni uburyo buhuriweho butuma abantu bari mu buzima busanzwe bahamagarwa kugira ngo bunganire abasirikare mu kurinda ubusugire bw'igihugu. Izi nshingano ziba zisaba ko ingabo z'u Rwanda zihora zongererwa imbaraga zihamye zo guhangana n'ibyahungabanya umutekano n'ubusugire bw'igihugu muri iki gihe ndetse n'igihe kizaza. Ni muri urwo rwego rero ingabo z'u Rwanda ziteganya kwinjiza mu ngabo z'u Rwanda umutwe w'inkeragutabara urubyiruko rushoboye kandi rufite ubushake rwakwitabazwa bibaye ngombwa mu kunganira abasirikare b'u Rwanda basanzwe bakora uwo murimo buri munsi. Abajijwe n'abanyamakuru niba iki cyemezo nawe gihuriye n'ibibazo by'umutekano muke bimaze iminsi mu karere u Rwanda ruherereyemo, umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Nado Rwivanga yavuze ko nta sano bifitanye. Yaragize ati, ni ukugira ngo turusheho kongera ubunyamwuga mu gisirikare, naho ubundi ingabo turazifite kandi ziteguye kurinda ubusugire bw'igihugu, ariko kandi kugira ngo duhe amahirwe abantu bashaka kwinjira mu gisirikare kandi bagakomeza akazi kabo gasanzwe, biri mu bintu bigaragaza igisirikare cy'umwuga. Yarakomeje avuga n'ibindi, nyamara asoza avuga ati ibibazo by'akarere ntaho bihuriye n'iki gikorwa cyo kwinjiza abantu mu ngabo z'u Rwanda. Wimenye ukuri rero kuri cya kibazo wibazaga, nyamara Brigadier General Ronaldo Rwivanga yavuze ko by'umwihariko abazinjira mu ngabo z'u Rwanda mu mutwe w'inkeragutabara kubera ubumenyi bwihariye bafite, ubu nta myaka ntarengwa izashyirwaho n'abanyarwanda baba mu mahanga bafite ubumenyi bwihariye bazaba bafite amahirwe yo kwinjira muri iki cyiciro cy'inkeragutabara bakazajya baza mu gihugu igihe bahamagawe. Nawe rero wimenyeye ukuri, nawe rero bwira mugenzi wawe, bwira mukuru wawe, bwira mushiki wawe, bwira papa wawe ndetse n'undi wese wifuza gutanga umusanzu we mu kubaka urwamubyaye arurindira umutekano ko nta myaka ntarengwa yashyizweho. Burya koko ngo nabi imyaka 40 bahawe ikaze muri RDF. Rero nari Juvenal Turki, inkuru nk'izi ngizi nakagaruka tuzakomeza kubana. Stone Touch kanda subscribe. Mwakoze kubana natwe, Imana y'amahoro ibahe umugisha.